Mi smo u jednoj od prethodnih emisija već najavili da će građanima preko e-uprave biti pružena mogućnost da ostvare neka prava koja do sad nisu mogli. To je onaj vozački dosije o kome smo pričali, digitalni dosije, da će moći da vide neke svoje prekršaje. Jel možete da nam kažete malo više detalja o tome? Pa ono što smo obećali, Ministarstvo unutrašnjih poslova ispunjava. Najavili smo digitalni vozački dosije i evo Ministarstvo unutrašnjih poslova će sredinom sledeće nedelje, zapravo 13. u sredu, početi sa novim radom, to jest krenuti sa prvom fazom digitalizacije postupka rada saobraćajne policije, a pre svega ćemo sada ponuditi dve usluge gde će građani imati velike benefite. Pre svega, jedan od benefita je pregled saobraćajnih prekršaja koji će u svakom trenutku i na svakom mestu svi građani koji imaju nalog na e-upravi moći da vide. Znači, moći da vide da li imaju saobraćajne prekršaje, u kom statusu je taj prekršaj, da li je aktivan ili okončan. Naravno, moći će da vide i zaštitne mere, moći da vide da li su imali uplate, to je da li su izvršili uplate, da li su uplate rekle i naravno moći će da vide kaznene poene. Pored toga, pomenuli ste da će građani u ovoj situaciji moći, kada su učinili ili kada je dokumentovan saobraćajni prekršaj automatskim kontrolom saobraćaja ili automatskom detekcijom prekršaja, moći će da se izjasne ko je upravljao njihovim vozom u momentu činjenja tog prekršaja. To je jedna usluga koja će takođe biti na nalogu e-uprave, gde će građani moći da se izjasne da li su oni upravljali vozilom, a i pored toga će moći da kažu ko je upravljao vozilom i overenu izjavu notara da pošalju Ministarstvu unutrašnjih poslova, naravno bez dolazaka na šalter Ministarstva unutrašnjih poslova. Samo da još pojasnim, za uvid u stanje i broj kaznenih poena i zaštitnih mera ranije, do sada je moralo da se dođe u prostorije policijske stanice, da se podnese zahtev, pa da se uplati i taksa. I naravno da se sačeka da to obrade službena lica koje rade na obradi i rasvetljavanju prekršaja ili upravi za upravne posle koje obrađuju kaznene poene. U ovoj situaciji ćete to moći jednostavnim klikom na mobilnom telefonu ili na svom računaru, ako imate nalog na e-upravi, vrlo jasno i za vrlo kratko vreme da imate uvid. Tako da, a naravno, benefit je i za prekršajni postupak, kada pričamo o drugoj usluzi, a to je usluga koja omogućava da se izjasnite online na e-upravi koji je upravljao vašim vozilom u momentu činjenja prekršaja koji je dokumentovan automatskom detekcijom prekršaja. Znači, opet ne morate da idete u prostorije policijske stanice po mestu izvršenja prekršaja da kažete da ste vi upravljali ili da kažete da vi niste upravljali nego da je upravljao neko drugi vašim vozilom, pa onda da odete kod notara pa da to ponovo uradite, da ode. Ovde smo skratili postupak, učinili veliki pomak da digitalizujemo i da smanjimo kako dolazak, ali i vreme koje danas, u današnje vreme, svi ga imamo sve manje i manje, a naravno i da se uklopimo u savremene tendencije, savremene tokove i savremene tehnologije, da digitalizujemo sve naše postupke. I ovo je samo početak. Ja mogu da najavim da ćemo od nove godine moći da sklapamo i sporazume preko portala e-uprave, što su novine. Evo, ekskluzivno ćete imati i tu vest, znači da ćete moći da sklapate sporazume za prekršaje za koji su sporazumi za sklapanje sporazuma dozvoljeni za učinjene prekršaje. Bez odlaska u MUP? Bez odlaska u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova. Znači, to je taj digitalni vozački dosije o kome smo pričali, je li tako? Apsolutno, jedan od deo digitalnog vozačkog dosijeja, ali u principu ovo je jedna saradnja između Ministarstva unutrašnjih poslova, e-uprave i svih drugih ministarstva i Ministarstva pravde i ovo je samo početak novih usluga u kojima će imati najviše benefita građani, ali naravno i prekršajni postupak koji će biti kraći i efikasniji. To znači, poštovani gledalci, da ćete u našoj sledećoj emisiji Auto Moto Show moći da saznate sve detalje o novoj usluzi preko e-uprave.